Thokoza uShade Bhagwini. Yabo amaphupho wenhlahla funeka uwajonge amaphupho wenhlahla. Ungakho into emnyama iphupho lakho, noba ungakho amahove, noba ungakho inkukhu, ungakho iinkukhu ezimnyama, noba ungakho iinkomo ezimnyama zigcwale, ayingazi ibhokhwe ephupheni lakho, ngakho into engathi nobumnyama phakathi, obuyazi ukuthi akho nto entle apho, uyavalwa. Bayakutrika kaloku abantu ngamaphupho, bayayazi ukuthi inja kuthiwa sisinyanya. Ingaze imnyama loo nja leyo iphinde ikuvale, uyazi ukuthi umoya omdaka uyavalwa ngobumnyama, abantu mabaphile.